Uma ngqoqongqotha labakakengesho usibhamsokhoda intombi zemncumela umzukulu ukananele isibona umalokazana. Namhlanje ngifisa sikhulume ngento abantu abaningi asebeyithatha nje benze imbangela yokulahla idlozi. Yini edala ukuthi abantu balahle idlozi? Abantu balahle umgogodla wenqubomgomo yethu thina abantu abamnyama, ngoba thina ngaphambi kokuba kufika inkolo sasishisa impepho, sasibazisa abantu abadala, sasixhumana nomsamo yethu, silazi idlozi ukuthi likhona. Kodwa kwayena kwafika inkolo eyafika nondlebe ikhanyila, kwakhona abantu abasindiswayo abathi basindisiwe, balahla amadlozi babiza ngamadimoni. Kodwa ngifisa ke mina manje sike sijule kumuntu ongathathwanga ukushumayezeka, kodwa umuntu obekade ekholelwa emsamo wazogcina esewulahla umsamo. Yini imbangela ukuthi umuntu agcina asindiswe? Yini imbangela ukuthi umuntu agcine lahle idlozi? Lana sikhuluma manje ngomuntu okathakatha, athenza umsebenzi kulahleke inyongo, athenza umsebenzi yokufa umuntu, athenza umsebenzi zibhede kakhulu izinto kunakuqala, athenza umsebenzi aphelelwe imali, athenza umsebenzi angene engozini yemoto, athenza umsebenzi angene esibhedlela. Lo muntu uthakathiwe kakhulu. Ngaso sonke isikhathi yena manje mangabe ethi ulungisa izinto zabantu abadala khona kuthintayo agcine kwezela idlozi konakala izinto zakhe. Uthola ukuthi kanti futhi yena emsamo ngesikhathi eshisa impepho ekhuluma nabantu abadala, sesiyakubona ke manje ukuthakatha. Uthola ukuthi unyakazisa umuntu ongalungile, ngoba nakhona kubalekile ephepheni mangabe ukhuluma kubantu abadala ulicela idlozi elihle elihlambulukile, noma ngabe kuthiwa omkhulu bakho uyabazi uphilile nabo, kodwa awazi amacala abo abamuphayo, awubazi babephila kanjani. Mawuthi ubiza umuntu owevele ethakatha, manje lo muntu mayesona wonke amavununu lawa afika awubonela izinto zakhe. Into oqala lokho kwenza ukuthi umuntu agcine esindiswa mangabe ethakathwa noma ethi uyasenziwa singalungi, agcine sekhohlwa umsamo ngoba manje nempendulo akayiboni. Enye into ezokuthi abantu bagcine sebebaleke edlozini, imbangela obagcine sebelilahla idlozi, abantu abafuni ukuthwasa. Abantu bayabaleka manje, athi umuntu ngeke mina ngize ngikwazi ukuthi ngenze umsebenzi wedlozi, ngeke mina ngibe isangoma, ngeke mina ngibe inyanga, ngeke nje mina ngize ngibe umthandazo. Ahamba umuntu ayosindiswa, awolahla idlozi, alithuke, alibize ngedimoni, athi ngeke nathatha umoya ongcolile, umoya wedimoni, abalekele into okuyiyona ngempela esuke iphethe ukuphila kwakhe. Ngoba uma umuntu ebalekela ukuthwasa noma ebalekela idlozi, lo muntu usuke landa usizi ololimaza yena, licele limaza ngisho isizukulwane. Abantu abadala besimpilo yakhe bayenza ingabe nabo ukuthula. Uthola ukuthi omunye umuntu wabalekela ukusebenza umsebenzi wedlozi, ubudlelwane bonke angena kubona buyamhlukumeza. Thotho uhlukumezekile, khona sabathe kuyenza yamhlukumeza, khona sabathe kuyenza yamhlukumeza. Ngisho emsebenzini omunye ahlukumeza, ngisho emsebenzini omunye futhi ngisho abantu abamthandi bayamnyanya, wabalekela idlozi, wahamba wayosindiswa, wabalekela ubizo, wahamba wayosindiswa ngoba engafuni ukwenza umsebenzi wabantu abadala. Enye imbangela lezi ezenza ukuthi umuntu agcine selibalekela idlozi, kanti cha, akufanele ubalekele umsebenzi wabantu abadala uma bekunikeza isinkwa sokuphila
bekunikeza inqubomgomo yona ababephila ngayo bona. Uma futhi bekuthanda kakhulu bakukhipha khona lapha ekusindisweni. Uthi uzungelile khona ekusindisweni lungena usizi luthi intshi. Ungene ikoleti nogxabhe ubili uthi nothayi ufasile othayi lapha namasudi ujuluke phakathi esontweni. Ukhala upiano uvuke isiyezi ukhuluma izilimo ongazazi uthi unomoya oprofeta. Kanti abantu abadala bese ngizibuza ke mina ukuthi umuntu osindisiwe uprofeta kanjani uprofeta ngamuphi umoya athi umoya kaJesu kodwa besebenzisa abantu bakubo yabona enye izinto lezi ezigcina zibalimaza abantu umuntu egcine sesindiswa angabe sayibheka into ukuthi lento ngeke nikwazi ilungiseke mangabe ngizophuma kuyona kanje. Ukubalekela umsebenzi wabantu abadala akuyona into leyo engakwazi ukugcina usindiswa ngempela. Enye into elimaza abantu bese begcine besindiswa ukubheda komsamo. Kunomuntu othola ukuthi uyahlaba Nkosi yami bandla. Kodwa izinto zilunge. Umsamona ke azagcine esekhohlwa ethi nayi ushiya phansi manje lento uyahamba uyozikhethela uJesu ngoba usabathe abanyakazisa abantu abadala amathambo awavuma phakama. Kanti kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi uhlabe nje impendulo ongayibona uphinde uhlabe. Ilapho eligcine sekena khona abantu bethi ekhaya khona izipopu, ekhaya khona imidliwa, ekhaya kwabakwabo ukuthi yingoba manje umuntu akasafuna ukuthi uma ehlabile ahlabalinde. Kanti kubalekile ukuthi uma uhlabile uhlabulinde. Ngisho egazini uyezwa mangabe kade wenze into. Akusho ukuthi mangabe wenza umsebenzi wabantu abadala manje yonke into isizoguquka yenzeke manje. Cha, akunjalo. Kodwa linda. Bazafika abantu abadala bese bekhuluma bese beyakutshela ukuthi ke mzukulu nakho esifisa ukuthi usenzele kona ngoba uma usulungisele kahle idlozi nakhona wangalibalekela walokhu uyosindiswa ligcine selikutshela nje izinto eziningi kakhulu. Lokusindiswa bona abantu asebekujahe kangaka asebehubha kangaka kuyini ukusindiswa? Ukusindiswa kahle ukuba nomvikili wakho. Uma ukholelwe edlozini usindisiwe ngoba unabantu abadala abakwembethe, unomoya ophila kuwena. Lo moya uyakusebenzela. Lo moya ukuvulela inhlanhla. Lo moya ukuchitha zonke izinto ezimbi. Njengoba lento sebeyiqhakambisa ke manje seyinkulu kangaka. Aziqala ngani izinto ukuthi siyibukele phansi into zethu ngesikhathi sefika nje bekhanyila. Ngesikhathi okhokho bethu besaphila nokhokho bokhokho impande bona babekade bengasindisiwe lalibhubha ilizwe lapho. Ngoba lapho lesithola khona ngempela ukuthi ke manje ingaleso sikhathi ke manje bephila kahle phela selebhubha manje. Ngoba sesisukile emasikweni ethu. Nokulona usiko siyazinyeza. Umuntu usefaka isiphandla nje asikhiphe. Umuntu usehamba uyagcaba enyangeni usefaka isikhafu. Umuntu usenza umsebenzi wabantu abadala ugcine icala. Ngisheshisa iphepha akakwazi nakukhuluma. Uyabona kubalekile ukuthi unako umsamo wakini unake idlozi lakho. Bengathi ake ngisike nje ijikayo ngikukhanyisela ukuthi yeziphi izinto ezenza ukuthi abantu begcine sebelahla idlozi nembangeni abantu egcina sebelahla idlozi bese bebona ukuthi ke manje impilo yabo ke manje bona seyiphilileke. Kanti esifisa ukuthi sikutshele kona ukuthi idlozi alilahleki
usuke uzikhohlisa nje. Ayikho lento ukuthi ulahle idlozi. Wena nje usufana nengane ebhungukile yabhunguka ezokuyibuye futhi iqoqo kuhlu. Ngoba uzofa ngeke ufike kuJesu. uJesu waka Israel akakwazi awazishika kodwa mawufu yakukhabazela bakini uyesibonga sakini okuyisona esikwambethe sikwamukele lapha bese bethayi mntanami sakubona ke wena uthi ke wasibiza ngamadimoni ke awuhambeke manje uyotshela laba bake emhlabeni ukuthi sithe abahlabele ke basenzele iladi basenzele imisebenzi ngoba wena phela wathi abaphuma endleleni so yabuya ke wona lapha ke manje sokuya futhi ke manje usutshela abantu ukuthi abahlaba benze izinto ngoba wena ubhizi uduma namapiano cha ambukela kusipanza amathoko mina ngiyakuqoshisa ngiyakukhayisela nje ngikusikela kulijika ukuthi idlozi alahleki idlozi likhona lolukulmile ngoba namanje siyaphila emathanjeni ethi nemkankithu sisebenzisa amagazi okhokho bethu nokhokho bokhokho bethu alikho igazi kaJesu lingenile la manje ungawubalekeli umsamo asisho abantu ukuthi abangasonto kodwa phela ungakhohlwa yimuva imuva libalekile ngoba esontweni vele uyawufika emakhonto ekuphethe kabi noma ukubona into ekuhlupha ufike uyithandazela uzizungcono ngoba uthandazile kodwa phela musukhohlwa phela yimuva hamba oshanela la usuka khona ukuze yonke into yakho yenza njani iqhakaze umntana wethu ngumntana ongenagobe umntana wamanzi uyabona